ni kutangira aha porogaramu y'Ekyanga Kyawe eby'oburambuzi omu Uganda n'ekintu kikuru munonga ahabw'okuba bihwerire abantu bingi kutunga emirimo byareta sente omu ihanga ahabw'abantu kuguma nibaija kurambara na munonga abajungu haza bingi nibaba bizire kureeba oburungi bwa Uganda okuyahangirwe ekirikukira kureeta abarambuzi omu kyanga kya burengerw'izooba n'okurambara amarindiro g'enyamiishwa hamwe n'amahamba agarikuba nigatuuramu enyamiishwa z'emiringo mingi. Kigumire omuntu wa buriijo kuteekateeka aha kuhinga ihamba deera akatunga enyamiishwa konka omu mwaka gw'2000 John Barya Abigaba omutuura w'ekyanga kya Bigodi omu district ya Kamwengye akatandika kuhinga ihamba ninga ekibira ekyarikweta Traco Trails kwenda kutunga enyamiishwa hamwe n'ebinyonyi by'emiringo mingi. Amazina baranyeta Mr. Abigaba John Barya owa Bigodi Kamwengye ninye proprietor w'omwanya gwakweta Traco Trails omwanya gukora ebintu by'oburambuzi kuuma eby'obuhangwa kuuma ebisaaru kuuma enyamiishwa n'ebitwetoreire. Ekyo kirooto nkakitunga mu mwaka gwa 2000 natandikaho okukonsavinga ninga okureberera eby'obuhangwa nk'okubitwehinguririza aha nitukuumamu enyamiishwa ez'ekibira zirimu enkima ziine ebika bingi tiburi nkima ngu n'enkingu zirashwana ni nyingi harimu ebika nka 7 twinemu emiti ey'ekibira twagiramu emiti y'ebijuma twagiramu emiti ey'emibazi kandi erariibwa ebinyamiishwa biturarindiramu omu. Omu ihamba eri ninga ekibira enyamiishwa enyingi ezirimu n'enkyende kuyamazire kubyara ihamba eri nazo zakunzire kutuuramu kandi kuzagiiremu John yazikiriza yatandika kuzireberera kurungi. Tukashanga tuherereine n'ekibira kya Kibale National Park aza kirareeta aboburambuzi bingi abeiraguvu n'abajungu n'abatwetoreire. So nateekateeka ndabaasa ntakugoborora ha National Park enyehinguririze haza abagenyi b'abeiraguzi n'abajungu aho bakoza bakatwarayo sente nyo oratuura haihi nabo nagoborora muntu. So nagamba hariho ebikooko ebiratuura mu mahamba make ninga omu bisharara ninga protected areas ebiturasa kuuma hanuya aza kuri bitariyo kandi bakubyetaaga. So nateekateeka ekiteekateeko ky'okugira ngu ka annex nakatandika mpora eventually kafooka enshonga enyamiishwa ziija zatuura ezo protectingire zakura zazaara nezasigire mu communities ezindi ningashi abataahi baguma baratema ebishaka bayenda kwahinga ziruka ziragaruka mu mwanya gunuya oguturinzire. So basically ato mwanya sofa utwahika enyamiishwa zirimu zitwire tizine shonga turazirinda nko gukora indo mwerere turabingamu abahigi turabinga omuriro turabingamu abaratemamu emiti abareje kutiganda nabo kushenya mwengo nabo kuziteganisa kuzihiga kwenda kuziriya. So hati ziraramburwa abantu abarambuze ababeraguvu n'abajungu mish oku ekyanje mire munonga kutandika ogwo mwanya cyo kubanza ni element ya conservation ninga kurinda eby'obuhangwa because turi kureba ebishaka biri kugenda birahwamo ejekere rukundo yanje kurwa mbuzarwa kandi umuntu arakunda kurinda eby'obuhangwa byone enyamiishwa na n'emiti na buri kimwe. Ekyakabiri kandi ndakuriyetinga emirimo ogwanje nk'omuntu na nabo ndakora nabo n'abanyehinguririze self employment and indeed it's a dream come true n'ekintu kizire already cyari atandike kurebeka formingire groups za communities abayihinguririza ogumwanya nkenje ryo kwenda kugira ngo tugurinde kurungi nabo ba owning ningashe gubo gwabo so bakora groups nabo bararonda abarambuze balete mu mwanya mu baramburizemo. So nabo batuyambira mu conserving no kugurinda because ati kintu kibiri kirugira hakoye cyo muntu nkanye
hati cyabe icya abataka nka business zindi challenges tuzobura. First of all kuza kutandika harimo a lot of sacrifice. No yetaga umwanya muhango ugoraza kutaha rubaju ukihemu byo kuhinga ukagubyara imiti iyo raza kusharura hanyuma y'imyaka 23 ningeraza kurinda eby'obuhangwa kumara imyaka nyingi munonga. So je ni challenge litagita karihango kandi bamayita karya Uganda ati very expensive. So that's ni cost yaho habaho okubyara emiti yonka because initially ekeri farmland kandi yo muhingi nyine mwe bicyoli nyine muki sonke na for fighting na birugaho natandika project ya conservation so nkaine kushwa kureta mwe imiti y'ikishaka eye bijuma eye mibazi irasa kuribwe binyonyi ekaribwa n'inyamisho. So ebyo natamu kubibyara emiti nkanjigura seedling yemwe nkanjigura sinjira 10 oyine kugipakira oyine kuronda abakozi ngo kutaza kuba turabareba already staff bamwe tubeyina abakutimbe bina bakagibyara. So je nayo kaba cost twaba cost first of all atatunga home challenge yo kubura cent za maintenance no kulinda umwanya ogo gwogonga kugira ngo guri hagati ya community cha enyinge cyari hostile batarakunda icyo rakora bo mutogo wabyara baragwenda kugutema mwinkoni kugutema mu muraba kugutushenya mwenko. So oyine kutahabalinzi boguma ngo baguma abaguma protectinga ninga baragurinda kugira ngo batagwinkorokingaho. So abana baretaga sente Abigaba nayoreka ngo mukoreki abantu bakabana batekateka ngo nyamishwa naza kubarire Misiri konka nagezeho kubashomesa ahakunda eby'obuhangwa. Mazima ikakita hasira mu programs zitwine kwenda orareba go mwanya guni protected area eri hagati ya communities iri y'abantu babahinje. So nkareba umulingo guno basa kutura nabo ntatomerine nabo hayitagisa kugumenda bashomesa ebirungi kukira munonga ibiturasa kugoborera munuya haza byo biri continuous biragumizamo bitari bisizono ebirarugamo ngo kuretamu icyo kurya kugaburira abagenyi bitu abana bitu kubashomesa bakabaka bagayidi ngo mwamara kureba ha kwa n'umwana w'enzarwa tutrainingira abana benshi bahingura muri 50. So ni bamwe butarakosa mwanya munuya kugayidinga abagenyi bitu. So cyo nacyo turategesa community members kwenda kukibakunisa kugira ngo abana babo tebukoza kubakiza kuronda imirimo hero imirimo baje kugerondera hanuya kandi imirimo bagikore bashashurwe hanuya. So no kugira ngo nkabatarasa kwija gukora mu abacyara women baformingira groups zirasa kweshongorera abagenyi zirasa gukora crafts bakazidisiplayinga abagenyi bamara gukora activity baba bari kurestinga bakaguza craft. So barakuje barakikunda amushoye in the next nko myaka ndije 5 mukaga yaraza kwiyongeraho baza kwa bakijumbire mu kandi bakikunzira. Nagira ngo government yabaninda kutungura eby'obuhangwa neyetaga kwera abantu abarinkawe dero bakatunga entasya otireho na government. Obuhezi turabwenda munonga hakuba tourism itukora ni ikintu kimwe kitwire kiragasirihanga actually ebirinkana number 2 a forex ana yihanga ryona government kera manguni yakikora yenga cyonga private sector twiziremo gukora government yobera kora actually turi kubikora twenda kukigoboramo cyonga turabikora mu izina ya program yihanga ryona. So government turagiyambaho kubustinga tourism kandi twe creatingana n'imirimo y'abantu bayo. So turagishabaho buyambi ije tuyambe turemirwe kakubyara imiti nko ku sensitization community members abo mu rubaju baba side businesses nabo bareke myanya yabo tushe tugibyare mu kindi jo miti twanguse mwanya. First of all okubyara imiti arimo imigasho mingi kurinda eby'obuhangwa kurinda inyamisho zuwareba hamwe no kuronda umbazi gwa climate change okuhinda hiriko ko buhango kubiro umushana kwija mwingi enjire kija nyingi. So nyo tinoyeze mu chikole nyenka noyeze government neje engeyitho mukono yanyamba kubyara no protecting all the shintireho n'abaharojo kakireberaho nawe kabongera so coverage neba mpango
so ikintu cyo green emissions kiraba cyakendera kandi abantu bakiguborera abengi nayibaza abengi twatangije kwatagana nabo kugira ngo bongere kubyara imiti kandi bamwe babyira actually nawe twaratambura mu roje some of the neighbors batangije kubyara imiti ndabana seedlings one way of kwenda kubashyikiriza baye zabusha then mbe tebije ba benefit baguze ibintu byabo babonemo ka sente bamanye ngo sente zitugoborora hanuye ziraza kurwa mu yogo mutsi so mbagambira ntina ishaka ekibira cyayongera ubuhango income rero rugamunuya nabaza kutandika kugabanaho because nabo baza kuba bari part y'ekibireke so bari kujya baracikunda eventually mpora gradually actually turyahabwe patareho omukugu omby'enyamishwa ebinyonyi ebihugugu hamwe n'emiti nagira ngo umwanya ogu harimu enkyende kandi abandize kutushomesa ahabika byazo enyamishwa twinomu kuchera munonga twine enkima omujungu tweta monkeys so enkima ezo twine kunu kale kwenda okushanjura ekigambo enkima ziri zigabirwa mu bicweka bibiri omunsi yona twine zikweta new world monkeys ningashi omurimo rwa hati twagamba enkima.com then twine neza tukweta old world monkeys ningashi enkima ezitezeira ito hano mu Africa twine enkima ezeira ningashi tukweta old world monkeys enkima ezeira nizahukana munonga na zine za new world monkeys ezitukushanga mu South America na Asia so ezitukunu tizikakozesa mikira kugamba kwata imikira zazo zikazerapinga ninga zikazinjira abitaji ezitukune imikira yazo neziyamba kutunga balance zani za niziguruka kurugo mu itaji yemwe ninga kuzo mutaje rindi yomuti kandi za new world monkeys izo nebasa kubeyemerera akitaji ezinjiro mu kiragwayo esusube yerye ahibabi yerya hansi so nebasa kosomukira nko kuguru kwa kashatu kwenyima so itokona Africa tuna old world monkeys so ezo old world monkeys ninga enkima ezeira nazo nzikazi chweka zitunge bichweka bibiri tunezi tukweta Sarcopithecines cyane kigambo kiri mu wa botanical cyonka Sarcopithecine aneze enkima ezine amatama gene bisika ebisika byazebyo kuzi kurya amababi zikarya ebijuma zikarya ebimuri zikarya obuhuka ningashi hakwa mu kimwe zikurya inyama nizibika ebyo kurya bimwe omatamogo then hawaho nkeshaha nkibiningi 3 zazihumwire zibihayo zifutana ezo nzo tweta Sarcopithecines ninga enkima zikwasa kubika byo kurya zikabirya zatunga enjara then tunezi tweta colobines ninga colobinae ezo nizo enkima izo tizine busika mu matama oyero zine bisika omunda zabyo ninga siziri nkente ninga shembuzi izo kuziri kurya nizibika ebyo kurya omunda then basa kwekuma ezo za colobines then ahana tukwasa kuzirebera nga kuzimanyira zine ebyara bina okwaho kanali ziri za Sarcopithecines ezine ebyara bitano red-tailed monkey ningashi enkima eri kutukura omukira enkima ejo nakachima kache munonga kuremera wakata minzani kawasa kwata gati ya kiro 3 n'ekichweka kuisa kiro 5 no kuchweka mushanju chonko bwiro bwinji enshija nesinga nkazi kuremera rero twagamba kachima kakutukura omukira obuhangazi bwako munsomu nikachira kuruga myaka 20 kwika myaka 30 atatu kino mu kibira then ko mu kibira kateko mu captivity
ninga omuju nikabasa kuhingura myaka 3 kakwata 5 ninga 80 kurugira okori kaleberera. Then twine guru echikiti mangabe ninga kajugujugu. Kajugujugu ejo nenchimane yaragura nenda kushana na babuni ninga shi tonjete encherebe. Guru echikiti mangabe ejo ninga kajugujugu eyine amino malengo maju ntugeta cannabis. So cannabis ezo guru echikiti mangabe nchakurya ebijuma bigumire. Rero cannabis ezo zichakurugamu zichali nto so tekacha kwangara munonga kuno mukibira ke kutanka kurya ebijuma ebyo ebigumire necha kumara agatema 15 kama 20 cyoka kari kuboryo mu group ziri kwehara kurya ebijuma ebyene ebijuma bigumire zikaguma zina meno gazo nkaburikiro nibasa nazo kwisemya 30. Rero waze kazito mu activity izihingwe emyaka 30. Twarugari yezo katwambukeho kache tugaruka azino ezine ebyarabina nengasi corbines enchima ezine ebisika omunda. Mu corbines zo mutwinemu musompo yitwinemu corbines zemirenge ebiri tunezikweta black and white colobus. Black and white colobus no basa kuzeta omurimo weitu ozeta enjeyo. Enjo yejo kwe kubanezarwa akana kakali ka mutale purely white then kaika emyezi 3 katanika kutunga erangi zikwiragura tuketera black and white colobus ngasi enjeyo. Enje yejo obulemezi bwayo nechakulemera agati ya kiro 10 kucyakiri 14 kurugira kokwe benerya then kurugira kokwere enkazi neremera kicheho enshija neremera kihangu. Rero nizitambura mu group yagati ya group 5 kuisa group 8. Obwiro bwinji black and white zine abembezi ba group. Abembezi ba group abo kuchamana ne bashija kuzikamu enshija ibiri zina mani obwiro bumwe zirwana. Rero group breaking amwe chi group yaukana ushangaza mazirina 5 mukaga ninga mshanju nga 8. Twarugaho nimbasa gamba okuzara kwayo kwe kumara kutwalenda nemara emyezi mukaga ekurize niko ezara kana kamutali. Turyahabwe nagira ngo incende tuzine bizubu n'abatura ngo zaba zine kibera tuzurukunda kushohora kuzo mu bantu. Then enchimeze zine byarabena aho nho turine enjeyo hamwe na red colobus ngasi akamuse. Omubataka abakwerera ekisare eki ezo nchimati zine buzibu nabo abo kuba zote zikarya bijuma tizikachira kuona munonga oyero woine komisiri gwa muhogo nizo musiri gwawe zicwamo akatwe akamhoga kachamera zikari cyo kandi wanti zikachira kurya bichori tizikarya bihimba zo tsine shonga mu bataka. Rero eby'obuhangwa abantu bachakuzahaza munonga kucha munonga enjeyo akuba abafumu akabachira kuzihiga bazita then bakozesa empuzazo bazikozesa mu mikoro yabo yenzaru chonka hati aboshanga tukatekaho irindo ry'nyamishwa abantu tubakizihiga hati ziriyaha zino businji. So nibyo bice kwasa kugamba hanchimezo colobus na red tail monkey. Harimo ekinyonyi ekya trails haza izina ry'ekibereki bakariha aha kinyonyi eki ahabwe byafayo byacyo bitu harimo nebindi binyonyi. Kuntu nebinyonyi birkwokana ebine rangi nungi ebinyonyi birkweshongora kurungi basa kugamba nkaturako ningashi ekinyonyi aho izina rya umwanya ogu aherya rugirire turako. Nekinyonyi kya buru wale bamuno gwacho
omunwa ni gwa yellow ninga ni gwa kinekye then akumara k'omunwa hariho kare kutukura. Ekinyonyi ekyo ni kihango kiine centimeters 75 then obureingwa then ahiguru kiine centimeters 35. Ekinyonyi kiine erangi zikuhingura muri mushanju. Ekinyonyi ekyo kikweta turako ningashi enkorongo nikibasa kuyambaho kubalesha obwire bwingi bwaba nibushesha hasigireyo edakiika 15 no harabaho edakiika 15 asha 12 nikira kugamba harabaho edakiika 30 asha 12 nikigamba haburayo edakiika 15 kwasha hemwe nikigamba habura edakiika 10 harabaho edakiika 15 asha hemwe kigambe then twija hagati edakiika 15 zarabasha hina kigambe then 10 zarabasha hina kigambe then na hagati mu lunch edakiika 15 kubasha mukaga nikigamba edakiika shamukaga zinshwe kigambe edakiika 15 zarabasha mukaga shwe kigambe so cyo ntiyamba kutereza shazitu so nitukunda munonga n'abantu kunu bakikunda n'abajungu kwa bizire kunuya abazungu bari kinyonyi cyawe akaraza cyo nungi na emboze zikukwataho barakira kukikunda munonga. Then twineho yes aribye nkemicha abantu bakajikuna kwa ne balire nkoko cyonka roho omuco gutweta African Harrier Hawk ninga shabana bakishomara basoza agugonoro ndekinye cyo pano kireba African Harrier Hawk obwiro bwingi omuna gwayo ni gwa yero wajiro mbwira bwayo bwa burijo munyana gwa yero ninga gwa kineke cyonka washanga eryo mbano ngiringa eshemerirwe omuntu ogu guhinduka gube gwa red ninga gutukule so atiro mujyeka kure kinte cyo mpa yari abakinyi yashanga mu kiguru gwa yero rizoba yencha kare yashanga guhinduka gure gutukura mazima nkimushemeza. Omwanya ogwona harimu n'enjoka z'emiringo mingi waba norambura noboine kujwara za butsi kandi notambura orukurabira omu buhanda obatiremu kwenda ngu zitakakufutaza. Twine enjoka ezine obushago na nezitine bushago kyonka kyabononga bushanga nti abantu abingi nikibasa kugumira kumanya enshoka nanka yandu matene bushago ninga nakandu meno bushago bwingi ntukira kubagamira abantu berinde enjoka cyonka kunu twine enjoka icyo tukujwara boots satwe n'abagenyi kandi ntutamburira mu buhanda obu twatireho kurabiramo ntwira cyagamba nti warwo mu kahanda ako tukazo mu kishaka ubundi oshanga enjoka kandi ubundi akora kuba tukamenya yakuruma bane yino bushago bw'amani ninga shitene bushago. Abantu nibakunda kureba ebihugugu kandi nabyo omwanya ogu birumu omu bwingi. Then twine ebihugugu bingi munonga ebikusikiriza abajungu akabajungu akunda ebihugugu then twageraho na nebimera nkemiti eyitwarwa kureba eyemibazi y'abantu bachakosa nka mu mbere ya burikiro twineho ekibirize cyo mpaho ko kuba oyino mushwijo nkira kukwata amabigacho tukitabara na rukaka then oteka ati nonywa glass omukasheshe omushana na urwego ringashi omwazi so na nebyo kama rende kusima staff na management ya TV West okuja kutayira then nyongere nterera abantu abali ombichwe kapitali bimwe na bimwe bihanga akurinde eby'obuhangwa abo kubaguno omwanya kule wabire uri kubasa kuja nkanuka 12 guno mwanya kakutaro chonka ko kwija buti omwanya gulinzirweje enyamishwa ezabire ziri kuburabura zona zize zazamu so zatungo buraro omwanya ogu hatigura twaka sente. Erizoba omprogaramu Ekyanga Kyawe twareba oku John Barya Abigaba yashaziremu kutunga enyamishwa z'enkyende ebinyonyi hamwe n'ezindi obwo Okurinda eby'obuhangwa. Eki kimuhwerire kutunga entasya ahabwo kuba hati natunga abo kurambara
kuruga omushonda n'eshonda z'ensi. Omuheereza n'aba ndi Ivan Tusime.